Mame Mao Akwaba emfa umbra Ghana insem TVGH so wofre me adwoa searching. Easy for more communicators monyere mo ho pa fi se communicator bi abawumi yo nana kefa mame ka asam nkyerɛ me ka de wom sɛ communicators no bebree abamabu bebree jai me a meti hɔ ikurampo no saa entrom betwitwa ne be defend ne yɛ sɛ no makora me be jai because yɛsɛ amfo anakyerɛ ne nto aso na wobɛku hu sɛ papa no dɔ o papa his excellency John Dramani Mahama ɔno nti na woku ayɛ agima no why ogun wa okun wa wo yɛ agima no na sɛ bibi ne yɛ bɔ odin krampa ka sa na yɛ bibi so wo mo de mo tɔ wo mo kasa beti na kyerɛ nyɛ papa ɔmo ho tɔ wo mo zɔn ati asie nti yɛ kwara ne yɛ begya defending no sɛ on betwa ntoro ne yɛ bɛka nta ne yɛ bɛka no kwara no yɛ begya because adidija ne muna ne nam adidija anye muna ne nam yo na yesi omati omayi obi a oda TikTok esa no de atwam mere bi aban dada ne ba ya atwam no enu bi na sese me yeso se ekoso ye frɛ bibi ghost names na nsamo a ye beka no media we so no politics ni yenjai politics di yenjai by mona ya na munim se ye hoto ye no a se obi wo mbo akra na obabua ya mo se ye hoto ye nto mo njai no ye begai sa no ma wo ye na mo ma ba ye because ne ye comedy dada before ansana ye begura politician mu tin ye begai na mo amunim se ye hoto ye no na mo ma ba ye why mona ye de ye agency ye kunye ho aboye papa because adwuma wo bu na so ani na no korɛ so ani so tinu ba de obeti ne wo akire bi etan TikTokers and bebree abamabu ana me kan sama chenye bibia na wase mu defend anya no kura membe defend mamu defend asa po ni pada sori ani pa ni ahoto na Ashanti region for mu se dey ye ya da sori agingi gagalo fo yi nyame aya adom single man fo ye nyame aya adom ye nya feeding fee amomo makosko ye ba badwen ye ho mu Ashanti region fo dada de nyina afena mo hu say NDC in 32 years in government omunye hwemam na mu de na mo je fiom na Ashanti region so de munya be fo na mo be bisu omu ankasa omu World Bank mpo omu va hwe nko hoda ade omu de ko ne banche mole ani akplay sam ni magi ni pan na ya pete 50 Ghana manipa na nipa di akwadi ne mu ato aba ohompo development nkoye World Bank na nkasa na omuji omu vote wo honipo development nkoye since om papa jeje time ebe sinne development nkoye na mu abontin so for local bank for rural bank for o pe bi tena se da kabila bi dwibu na mu fi sese mu di telescope mpoko sisu wa Ashanti region na mu so mu be yen hwehwemu mu be hu say 32 years in government by NDC omu nye hwema Ashanti region because omu nim so ho omu vote bi eni ho ohonum no nipa baako pe na wom na omu vote ma NDC ntia ya me hu sade no kwa na makoma mu fi sade frefrefo party frefre besin yankodon party no omu ankasa ade papa be na wom Sam George kasaye ni ngo pram o se na nadu besin o be stopping but this is the third time 12 years in government until for development in Konukuru or you will be crank by this time na yes on enable because as a communication director there Emma usa your boss Emma your friend say MTN kaisa by this time because can one ye bi coding sika nyina wedi nye sika ketwa na wedi ewo ho kai by this time kaisa oye bibi ma ngo pram na migusu bo mpa say that ye the ballot box be say o say nkoto aba MPC ni nyina ye beji seat no sana ye gi ye no musu beji ye no ye beji ya nhwekora ba kokoro munya wo parliament house ye mo kwan no mu ni embetri debate what I say just say omu president kura be ka no kura de bi o no mu grassroots omu tiktokers na omu antna class 1 kura sefo no abe woro dross fo asefo ade omu papa woro dross ntini mba nyina so de nnenne illegal Bolly Van Dam na asefo come on kwatena ase Ashanti region for na mu fi sede
Now mo feel said dey. Almost started project bia wa Ashanti region na omo ewie. Enye hospital pe. Ashanti region ankasa no NDC fan nsa enka one project a we wie da. Oya no we JC kwan mu na MPP for ya beto aso. Almost sorry, almost hospital fair. Na do buy we wie. Hospital na ye wie ye di TV si ne niam egum ama MP muwa. Efi parliament house abehuru eyi ye friend say gates ewurem gate ma wo so mpini ma ne nwurem. Munyi nara mo protest na ho efu. Munnim sa taxpayers man na ediye. Na NDC party na nkasa dua boda so. No me party. Ewo mu se niam bebre sisi. Na omu de omu ba na ye hei ai. Na agi bebia pampamu je ni fikasi mu abawa omo fro ya de dansan kakraka obewura mu na je ni nko not seen the show inside. NDC for gold concession for Ninu be massacre ya junted 11 years ago, 12 years ago. Junted insuto yo kachere say okofa ne nua na ba. Ama na betiti gotere satan ko no bi anim Ibrahim Mahama. En no di cast besi ho so betiti gotem. Ewi ekire no ya oji sika wo Ghana ban ho de etue na adwuma enfo kan so o ya ma efiri. Oho na me hu se krono na start. Eya monko mu history mu. Monko NDC history book mu. Monko twetwe nye debates. Munye omunye debate. Sa papa na oba Adum TV so wan no. Applaud that man. Wo ye communicate ankasa. Wo wura mu. Once we ja for quote o me phone o munni hwe. Sa so na ba ko betena ho na palugudam. Na brother saka kawo. Na koka palugudam as. Ko susu family. Toilet row family. How ka wanu tumna. Baba kat palugu dabasa. Haraga sasa de charo. I just said they have nothing to show. Dani ho prophet in Sumbi hospital. No. Martin was ya samoka. Ya yenko bie. Ono nya sada jere ya yenko bie. The most useless MP. Ono no your friend say sa papa. What? Just say NDC has nothing for Ghanaians. Me de. Say nyame ama omo abapa wa Ghana fo ehu omu suban anka by this time dollar anka Ghana is stable anka gold na bia beka ho ukwa we are businessmen. You said Nanadu and Bawumia in 8 years ohokra na ye me ya ohopo na ye me ya omu anya hwe nso omu timi di Ghana ko 8 years ehwe yemba apim for free ama yemba nko school. Yo munka ye September na resource ni bibia be pie ankwala ni be ko school. Ai Aruna Idrisu onyeska enko show obi ba nti mu amomba no be ko first term September no mombo amu me de no SS2 SS2 eyi sika na metua ye friends hostel fee na metua SS2 obi ani o be hwe obi ba free education ye nso na nado afire in 8 years. Ama sa free education product no ebi mo awie nursing na nado nim se se nkola no be wie school yo mbe ko training yo mbe ye denden no mbe wie school no se adwuma bi ye ready e no start so o si hospital no ba ye na transition na sana wo wa befa utimi be catch us agenda 11 hospital na nonsense na 24-hour economy marketing here 133419 enu na here 1 year 1.5 year down the line untimi nya hwe fa ho ye unhu bebi kura wo fancy concept nko a woni wo so na wo na besesa concourse egufie award giving people 1 year down the line ba wo yonku ba ye ne de less than 6 months getting to 7 months to 8 months na free education su first badge ko san kola ni bebi mu wo police ebi mu wo nurse ebi chese ebi mu kura nya flight ko abrochiri akoye edwuma hospitals over jingon of hospital be Ghana ho prophet ni so won bie onye ye pa ye be take over because they taxpayers money ye njimi ye nya kwase ampafo sa hospitals we and ko be won sana development be koso wo Ghana wo be won sana be unemployment be fee system no some unemployment syndrome ye de wo mu de mo prema mo gold concession for ba ye sisa ni nyina e ma won nua no raf ni group akwase ampafo rastafo group mbuwa group some peaceful demonstration na mo sa demonstration no em say no no ko no say da be wa odu hu beji mu no mo so mo ma jeje kas
amo sorry a ya tete mu ne de ka na sister bi nanim I Onyame pese. And he said, this is the political party that Lord desires. Desires that he will put Ghana under its control. And if Ghana would hear it, and they will work on it, Se ombetie na omotu nwana monwa meshira ti so man na ntie ne entu hwana monwa obadumi oman no nyame asem nie concert party we first stage ye be ko second stage wo kwasi usu wo adwuma ye what for how kesi ato ho so na me se wo de wo the end of your life wrong la walai wo se wo se wo ya ahantan na un change free set bia na wo mu no na wo so a wo obo ho asafo hene na wo di nyame din wo gu nyame ani monyam ase wo tutu nyame ani monyam ase na wo bre nyame ahode ase na wo gu nankopon ani monyam ehu fin twan yo kwasi medie makade ya kyerɛw opa fa ompa jai medie minia no me bɔ kokɔ kwasi sakyera wadene kwasi usu sakyera wadene ne mmere eni hɔ mam jai de wo ye no kwasi usu jai ade na wo ye no esusuanso beba wo so no efise wodi nyame din esai no ma wo gu nyame ani monyam ase wo tutu nyame ase sa dwon ye wodi na wo kikan wo ahyase wo anaka kire ense nyame ani monyam obi edimi change. Of course it is true. There is nobody on this earth I will bet me change nyame ani monyam. Nyame bet me say oman we ewiase enne within seconds. Nyame bet me atonso ne within seconds. Nobody can say nyame me stop nso na woto no. There is no way. Either so bompa yasre na bia wa limited se bia wa twen ba se wo so sana you ntumi sana enti se nyame ka se Ghana fo betie dia. How possible say yen be se yen tie de nyame aka? How possible say nyame na so won no so obesi wo hene a yen be say yen pe yen ne hwan because wow tell say on obowura adwen num e change nipa adwen firi wo man no na ye na ekoto aba it is a sofo bi ketre wo say nyame emfa abato ho a na wonim de oka na wo de nyame ani monyam abere abefom enti sofo no ka sa no he is right it say nyame nim abato ho hwe e nipa adwen ti de wo kan e wa na wo de mo hwe wo be kasem bi of mo sentences na e de ba be wie say Baumia any MPP any namno so e person be say NDC for yenko e ba be wie ho yentie yeah this nation yeah boy sem and kwa na me yash se akuakuo bi ejina assassin fatro nan so ebiem any grofo doso nation kasa and they said, will the people of the nation hearken to the voice of and Crawford 9 and Quantan 9 so on my 2024 Anna almost a dear bobo say ti o man ombetie de nyame kan ye de no my dear kwasi nyame san nyame abofo na ombae na omo no obekasa ye no san hu nkrofo 9 foforo ana omo no edi abobo e kire se wo mo kra no abofo ne kra esan suro Ghana fo nyangopo na kasa wote na hinni na hinwa mu no osuro Ghana nyame na abofo suro Ghana se Ghana boy touchable Ghana for ye untouchable ye betime break bibia e kire wo se nyame na kasa kra suro Ghana for. Oh, I see. Why are you doing this? Why are you disgracing yourself all the time? And the other me say, "Aquano a translation. A drew her. I say, no, was our church as here.
Because we didn't say ya. Na man for we be it. And on the other problem no. Say China oka. Say they make Kenya problem. But sa bro fun ya oke kano. Ah man for tiase and it pains me a lot. And na die nyame. Any abofo dia bobo say ye enti mi nyame. Ya fa say me na me nyame. Ana me dia asoma asem na soma ye nuanom mo ayeso. Ana me nuanom dignity ni ma dola nom mi ko hia no ma dola nom mi nyame masoma ayi dignity ri Jackie say ko kasa asem we na so masoma Jackie be ka wi a na dignity ni mu dia bobo ene ayi say enti o man o mbeti ni nyame aka kire wo say nyame ne pe ena enye ho afedie nkrofo nan no so gina kwanta nan so dia bobo say enti dia akai Ghana fo nti o mbeti die awo akwasi omienkotie obio God and do in accordance with the will of God. We wished that they would hearken the voice of God and do in accordance with the will of the Lord for the nation. I saw certain groups of people standing at the four corners of the nation. I was no like it. I'm more Charlie, no Charlie, no more Charlie. Actually, I'm more to me. No, yes, is our teaching is number. You need to make it. We wished that they would hearken the voice of God